Veseli nas što se opet vidimo u novom izdanju do vize bez šize. Današnje pitanje je kako da dogovorim hitni termin? Hitni termini odobravaju se iz nekoliko razloga, a to mogu biti zdravstveni razlozi, smrt člana uže obitelji, hitno poslovno putovanje ili početak školovanja na studentskoj vizi. Kad dogovorite termin preko sustava, izaberite opciju hitnog termina i slijedite upute. Više informacija, kao i odgovore na najčešće postavljanja pitanja, pročitajte na našoj internetskoj stranici. Hvala što smo se i danas družili u do vize bez šize.